Kampret apa sih kayaknya di kamar mandi keluar hati? Mungkin ngocok ya. Ngocok apa? Ngocok pantingan. Ngocok pantingan. Ngocok lindung nih. Bawang kan memang pengen aja kaya. Iya. Dia sing ngawang raga biasa saling gebek dundun aja ya. Menjadi ada sing kaya bareng ini. Oh nanti ya. Jadi orangnya. Ada pelang kacang ya. Jangan lu. Rasa keju oh. Jangan, tapi kayaknya rasa jigong. Apa madan jigong? Aku gigi. Orang mau kelus aja sih kaya, payu wajah melali. Sabar, Bu. Timpalan nih pangkerenan, Dek. Sebret, jangan lagi datang Cino. Wah, demen kacang kedo. Gak enak aja madu. Ah, masa sih ngai? Sing meli nih. Tapi jangan, Bre, rasa keju no. Oh no. Jangan deh, Om. Jangan, Asin-asin gimana ya? rasa keju. Nah, nih kacang bilas deh. Aku udah sinum aja kacang-kacang nih.